Jack WAMBOKA uria ni muikariri giti wa kamiti ya mbunge igie WUIGITHIA augite gutikoretwo na mubango mukinyaniru gatagati-ini ka University ya KU na thibitari wa KU undu uria ucungagiriria arutwo aria marathomera urigitani university-ini ino guthie guthomera mathomo mao ma practical thibitari-ini ingi. Mendekithia ma urugamiriri wa University ya KU ona gukiri uguo ni thibitari uyu ucokio uramati-ini wa University MAKIUGA ni gugukorwo na WUIGANANU kuri arutwo aria makoretwo magithomera kothi cia urigiti. And we are asking President William Ruto to at least stand on the side of Kenyans, on the side of these children who are forced now to go and study from tents in Kiambu Hospital, and yet we have a hospital here. They are listening to organizations. Hamwe noguo WAMBOKA ni ekirire nganja uhuthiri wa kigina kia university ukihithuka ati muigana wa ciringi milioni 600 itioikaine uria ciahuthikire kuma mwaka-ini wa 2015 undu uria ucungiriirie kurugama kwa imwe cia tafarira. Naenda kuangalia kinagaubaga haya masuala kiundani kuhakikisha kwamba wale ambao wamehusika wanakutana na mkono wa sheria ambao ni mrefu. WAMBOKA unagukiri uguo augite thengia ya eka 30 iria ciaheanirwo ni mutongoria wa bururi William Ruto kuri aikari a Kamae kuri na gicunje kingi kia mugunda kirikitie kwigwatirwo ni andu kiumbe. Urugamiriri wa thukuru uyu ukienda thirikari gukinyukia makinya kuri aria metaheire. Hiyo manyumba tutaangusha na hiyo shamba irudie chuo kikuu. Ihoya ria urugamiriri uyu ni thirikari ikorwo igithikiriria makaya mao magikinyiriria ati kiambiriria kia mubango wigie waki wa thibitari wari wa university. Even as the inquiries go on, we must give back the children of Kenya the dignity that the founders of this dream envisaged. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.